aja boleh untung boleh. Mau gua loh. Sini terus sini nak ini. Habis mandi lah kan. Ini harus tuki nak ini tuki. Yang situ kan kirok banget. Skincare mana? Saya mandi mana nih merbarat. Mah aku nih skincare nak. Skincare on. Gimana? Tres ganan. Dan donian ngolong sirang. Kenapa aku gitaron? Tres aku gitaron. Oleh. Ano bering lai soal lit tuh le? Ay le. Jalan itu biar talai. Sulit ku nggak masuk. Ale-ale din mo. Todo na. Lebih stress. Ay, saya ala din nalay. Sulit ko pa nga masuk. Tu bagus gitaron. Oh, buaton. Saya ale-ale. Sukumusan. Ang lai soal le, nakring berbeda ya mile do ang muna itu muna kan. Ana di skincare. Subo to lah ni ha skincare. Subo kan skincare. Skincare ni. Berbadalannya ada kamu. Nah. Tong malay ala di skincare le. Sabi no to skincare. Si masih bang iluti. Oh, toy mana yang nak putar? Tu jauh maju tadi. Semang marsak lai. Menapal stor sudah yang nak gitaron. Pilih. Nolai. Bersisi. Oi. Biar ada ba? Ah, sudah biar. Masuk malai. Sama dede tak. Anon. Buang jasa mi. Sekarang jus garek nilai. Oh. Boy le. Ah. Dari juga. Nah, naruh layon. Ah, ini. Halo. Pusing ba? Oh. Muda lang na kayo. Eh, naman pa niya yun ulit dyan, boleh. Itong Mau gua loh. Sini nak ini saya. habis mandi lah kan. Ini harus tuki nak ini tuki. Yang situ kan kirok banget. Skincare ni mana? Saya mandi mana nih merbarat. Mah aku nih skincare nak. Skincare on. Gimana macet dinding ini? Oh no! Skincare. Oh lo, nama tarik nama macet dinding. Kang badaki. Ayo rai. Nenek. Skincare. Sadang ini, tau masih ngupi. Pokoknya, nama aku no skincare no. Bye malay. Toy bye matari kita rojo. Ya kemarin kau je tak? Di baju lagi. Ya tu ya. Tak sama dong. Sorry dong. Kamu dulu lah yang. Tahu. Stres dulu lah. Ala kita. Ay buas sama itu. Itu lah ini. Tak lupa segar tuh balai kan? Iya deh, mau lo jalan, mantap ya. Oh hidup tiki, bubahiro siako, holong migera sude kotua.
Iya, Badai so. Anong le cerita ko le. Tulay. So dia lah. Jadi sono. Kaya ang mahal di le. 2 tahun. Oh lo. Gimana meninggal na? Gimana tanya? Oh no! Mungkin mana be sal kemudian le. Dai, Boleh. mungkin tambah ganting na yung lain. Terus. Magkano siya siguro le? Ay, dia dah. Ay, sempat nangis di. Bisa na. Suri terus lokok dia punya lah. Ay, may unting man sa mga. Apa yang ini? Buat apa? Son. Oma lah yun. Baca kopi le. Terima kasih. Bye, Joy.